ilapho nje indaba yezithunywa ke zaphezulu izithunywa zaphezulu zinjalo singayilungisa siyilungise ngalendlela engichaze ngayo bese sikwazi ukuthi masiyimukela ngoba zihamba nabalozi kuyofanele ukuthi makuzithunywa zeyikhwama mase sikuhlambululile emanzini sathola ukuthi yena zizithunywa ezidinga ikhwama phakathi bese sikuhlambulula ngempande ukuze umlozi mayehla kuwe angawuthola umzimba wakho ungcolile. Omunye umuntu uzobuza ukuthi uma nginesithunywa samanzi yiziphi impawu engizobona ngazo ukuthi mina nginesithunywa sasemanzini anginaso isithunywa sasemoyeni anginaso isithunywa sasentabeni kuyenzekani umuntu agcine ngokuba nesithunywa sasemanzini kuphela okanye umunye abe nesithunywa sentaba angabi naso esamanzi amen kungabe ukuthi unesithunywa sasemoyeni uyithinte kahle impela kwesiqale isithunywa ngesichazayo akwesiqale la isithunyweni kuze sokhona ukuthi sithole ukuthi kwenzakalani ukuthi yini isithunywa isithunywa abathunyiweyo kokuqala lokho kunjalo abathunyiweyo isithunywa nje abathunyiweyo ungasho futhi ukuthi sigijima kunjalo esisuke sizodlulisa imiyalezo ethile yebo kungenzeka kube umuntu omaziyo kungenzeka kube umuntu ongamazi kungenzeka kuqhamuka izwi kungenzeka kuqhamuka isilwane zithunywa lezo okusho ukuthi isithunywa singabathunyiweyo kodwa singesemvelo isithunywa kunjalo yebo ezaphezulu ithunywa mawukuthi uzozwa ngezithunywa zaphezulu uzozwa ngezwi uzozwa ngokusindwa amahlobo uzozwa ngokugula ngekhanda elingapheli zithunywa zaphezulu lezo sihambe siye lapha emanzini lapha besithinte khona siye emanzini ke manje abahlushwa zithunywa zamanzi kuzokhulunywa ngeinyoka zamanzi kuyokhulunywa ngeinkosazana zamanzi kuyokhulunywa ngesalukazi sibona siqhamuka emanzini noma ikhehle liqhamuka emanzini nawe uyiphupha kuthiwa yana empopomeni uyiphupha kuthiwa yana esizibeni uyiphuphe ungaphansi kwamanzi ukhuleka uyiphuphe kunabantu abakungungileyo ubaphilisa ngamanzi asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayeziduwewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga isinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.